Республика Хисавады Шардар Занайты Бариши Амандайма Асад Шармагондым бұрд арзыртой фиягдоны ама мажуры қаждыққанын фабриката. Уйма заудиқа уклинкер сыжна кадр хаштой арзан уй аю варшқаныны ғақаттыты саттазинадыл. Премьер Бабар Котта сагат ирыштоны шығдық зинадық абашсы федералон ама национ проект архай. Удоны фарштатыл Бакушын. Арзоны варанта ама экологии министр какой-то Виталий Фекушын Котта ныртақы қауғаға қаттыта сық апханылышты уйтықай. Бафтыта ангомай каярхайн сорашей фалхаш канджетам саштарды управлений. Уймашт араполу лабораторон ирташтыты центрима. Хисавады Шардар жардыл Орлаун Кота асафарштама Сергей Меняйло кай Бабар Кота уолдайр гомаждахын. Амбарды хацак намгашка барно кушчета райштой Шармагонд амандинатта. Самай федералом проект генеральная уборка и фалгаты дартер кушт антышчиной сава.